ore dioshi olchani ora ng'anayio sidain naa ninye enang'akini nyoo isoito peetum kulo ng'anayio atadoutu. Neeku ore siiyie entito ormaasai kigirai aanang'aki kuna pooki mee tenkaraki moda. Keeta entoki etodua ajo ira ng'en. Lakini keyieu ninche nikipull down ira enkaji ormaasani peetumoki ninche ashom dukuya. Amaa dii oshi amu kejokini iyiok kitii siadi, kaa siadi dii kitii? Kirisio dii oloreren saai, amaa dii amu keji oshi eji kemoda irmaasai. Yiolo iyie ajo ore the first person to go to the USA, oltung'ani ledukuya peelo America, ormaasani, keji Molonket Ole Sempele. Ore the first student kupata first class te University of Nairobi naa emaasani. Ore the first student te Cambridge, ore Cambridge netii UK, ormaasani. Amaa dii ormaasani. Neeku amaa kai dii itoki aaku paa ikitii siadi? Naa najo natii enewueji mikitii siadi. Ore entoki najoki entito ormaasani bunga enkisuma. Amu ore enkisuma ijing taadii milangoni naigero do not enter. Yani authorized people only. Neeku ore ena milango mee kila mtu ojing. Lakini ore iyie tenkaraki ina masomo niata, it has authorized you kuingia nena milangoni. Ijing iweitin niton toomesai naa megirai aing'uraa background. Megirai aing'uraa background ino amu tenaa background apa eing'urari nakata apa etung'uayioki iltung'anak kumok tiong'ata. Nakata apa mikitii iyiok enewueji. Neeku mee background egirai aing'uraa. Egirai aing'uraa iyie wenkisuma ino, iyie as an individual. Amu ore taadii enkisuma naa itakusaidia kupata entoki naji confidence. Naa ore confidence majo keeta entoki nainepu. Meetai. Very Supeet Show, inspiring lives. Wow, oleng'urani le Very Supeet Show oleng tepooki wueji nigira atumie iyiok tena rishata agira airoroki nagira aitoomon enonkai pokira atiaka oshiake njere nakuletea inspirational stories nkatitin kuna oltung'anak oota mbaa nataasa. Mayau ake nanu oltung'ani yeyote oton tenewueji. No, oltung'ani oota entoki nataasa, oltung'ani ogira impact life, oltung'ani oibelekenya enkishui orkumok. Neeku agira aitoomon ena rishata sidai oleng kigira apuo dukuya. Nagira ake aomon please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much toltung'anak oidipa aisubscribe. Adolta ajo kigira ake abudu enaake. Ore apailong nikitabaitie 7,000k subscribers. Adolta ajo we are growing each and every day. Nagira ajo ashe oleng enkaji papa oyeyio teyie likigira aisupport, teyie oi-comment, teyie oi-share, teyie oing'or nena content pookin nikigira ayau naa kayiolo ajo ekibelekenya enkishui ino. Kayieu naaliki ajoki mincho kinting osiligi. Labda unaniangalia saizi na ining'ita ajo uko chini sana, ining'ita ajo tulo dukuya unasikia kama you have stagnated. Ayieu ake naaliki ajoki hii ni maisha. Kila siku iko na ukurasa wake. Ore enaake naa ibolu empage enkishui ino. Naa labda ore empage nitabolo naa empage na etii nong'on netii reyieta netii ntokitin naagol. Kake ayieu ake naajoki mincho ake kinting osiligi amu ore apa pekiini naa keeta Enkai enkipirta tiatua enkishui ino. God has a reason why you are born. Na ina pisha nemikinting osiligi. Ebaiki nikikwenieyieki tendewueji teboo nejo iltung'anak imbaa naajoito. Kake ayieu ake naaliki ajoki tonyorrai njere ore iyie naira oltung'ani kitok. Neeku agira aitoomon katukul kaaji Very Supeet eneleshao aka nayau osip nagira aitoomon ena rishata oleng sidai. Naa leo nimefurahi sana amu kiata author enkasirani nidol ajo entito ang' ormaasai nikishipakino oleng tenewueji naa kelo ake aliki iyiok ajo kang'ae ninye kigira apuo dukuya. Neeku agira aitoomon katukul nagira aitoomon Kararei atusalimie na nimefurahi sana amu eesita embae sidai. Ashe oleng. Karibu sana. Roroki oleng'urani le Very Supeet Show. Enda supa ormaasai pookin otii enetii Sambu, Kajiado, Narok, Loitati, ewueji Tanzania. Enda supa enda pookin. Ore nanu tonkarn naa kaaji Naini Kararei Ole Kararei. Naa kaayioloi oleng tormutandao anaa entito Empulit Creations. Neeku entito ormolelian. Ormolelian, yes. Naa kai Naini kai
aing'ua nanu ewueji neji Empopongi, ore Empopongi netii atua Mashariani, town ward Narok North. Wow. Oya, iliki ake yiok ajo kang'ae dii ena naji Naini, alizaliwa wapi, maisha ino ira kiti mpaka nilotu alo school, mpaka nilotu aaku writer. Ore taa Naini Kararei naa hara sahi enkaigeroni. Kaigerito pooki toki, stories of the savannah, ninche duo aigerito oleng, kaigerito mbaa how life was kigira yiok aabulu amu eibadilikate taadii mbaa kumok oleng. Neeku ore nanu naing'ua Mashariani, ewueji neji Empopongi, Narok Town, Narok North. Ore nanu paayiolou ajo kaata ena toki enkigerore, naiterua mapema oleng amu apa natii sukuul no primary school. Atii primary. Kuna sai oshi tinikinchori duo composition, nikinchori insha ngero, ore noshi saa egira ninche nkulie kera aing'oru duo ajo kanyoo aiger. Egira aiger kuna duo planners, story planning. Aidipa atabai karibu second paragraph. Ashomo akeyie. Kaata stories oleng telukunya. Kaim oleng to composition. Ore composition kaim oleng amu creativity naadii eyieu naa kara creative oleng, kara pake creative oleng. Kaidim aing'ura entoki naidescribe very perfectly. Neeku atayiolo apa nanu ajo kaidim aigerisho nena katitin, lakini mayiolo naa apa ajo kalotu aigerisho yani composition ake nanu aigerito paim entemata. Majo apa nanu kanyoo aasita, kagira I do something that will relate to future ai. Neeku ashomo apa primary, atang'asa primary tewueji neji Empopongi Primary School, najing sii model, naitoki alo Liza School te Naivasha. Neeku ore apa tenewueji te Naivasha naa anoto challenges te Naivasha tina sukuul amu boarding naa ashomo boarding aata larin 9. Neeku anoto nkutiti challenges amu kalakwaniki naa ang', ewueji ene nemayiolo, mayiolo oltung'ani tenewueji, neeku kagira aata nena kutiti challenges. Neeku ore apa entoki naagira aisaidia oleng naa diary. Keep apa nanu diary. Kaata diary. Neeku rapake focus. Kara focus. Kaiger duo ena diary, ore ena diary mee enoshi diary ninger eji ore ena olong' naa enewueji atii. Yani kalotu najoki maybe today I was bullied, atiakita nkera Maasai ni wajinga, yani mbaa naijo nena. Neeku yani ore apa ena diary naa ninye aliki pooki toki. Kagira express kaiger. Ena diary etiu anaake saai itonta tinewueji, yani kadolita nejo ake etiu diary ai, kaing'orita ake kigira airo, we are conversing. Neeku kaiger pooki toki, kajoki diary this is what happened, enewueji duo kishomo duo matejo sports, yani mbaa naijo nena. Neeku nadol ajo ore ina aateshetua nanu oleng because aisaidia duo there's little stress management, mbaa naijo nena. Keiko metaa miata stress pii. Ore enkigerore it's very important. Kaira about ina agira aendelea. Neeku ore high school nashomo apa Bahati Girls Nakuru. Ore Bahati Girls Nakuru naa ewueji naa ina ore apa ormalimui lai le Kingereza kegira apa encourage creativity. Encourage creativity oleng. Neeku kayioloi apa na editor duo oleng. Yani teniger nkera compositions na nanu yakini pai proofread. Te form 1, form 2 hadi mwalimu tu ali-identify mbio. Erodu ajo these stories I'm crafting amu kaiger hadi composition. Ore kuna pa traditional openings naiger nkera, I wouldn't use those ones. Yani kaiteru apa story aite katikati. Faitoki sasa yaendelea. Neeku ore apa mwalimu yai Kiingereza amu Maasai ninye apa enkop olorere natii naa kaisaidia apa amu ore composition ai tenidip aimaka neyau nkulie darasani. Neeku kemanaa composition. Kemanaa mpaka form 4. Yiolo ake ajo ata tenama strong te chemistry ananyo, lakini ore ake ninye composition hiyo nime perfect. Neeku nalotu yiolou neja. Neeku ore 2017 nalo campus. Ore apa te campus campus kumok nkera ormaasai oleng naapuku school, nkera ormaasai hiyo time na hata saizi bado wanatoka. Kanya apa yeye nikigira aisho nikigira motivation madogo ya labda huko kwenyu, sijui kama watoto wanatoka huko Melili Mashariani sijui kama wanatoka, lakini wewe uliamua jo
kalake nanu dukuya aisoma. Wanatoka wengi kae. Ora pananu oleng matejo kaura pampapa. Kaura pampapa oleng. Neho mayudu na yangusha mayuna ya ibisha amu atodua sina ntoye na atita dukuya natodua vile duo niroroke kwa usu alafu karapa enkerai protected oleng yani etu aishori duo atu aishori freedom entoki na naiba kaiba ho oleng amu etu aishori freedom na hora kejito ninche nkulie toye mayiolo eshomaji mara nanu story najo amu I didn't go anywhere naho I was restricted alafu na uriata panata and pia hayola kata penkai kiti organization agra sponsor naji Light of Life naho kaya apa yok seminars after every holiday kaya yok seminars na ore kuna seminars na helikini yok mba helikini yok hajo ore tinitum pregnancy nikinta unit program na huyure na tupuku amuti nikinta unit program kai na into atumia ropiani school na you remain focused na ore kuna to yang or Maasai na labda wana exposure obtainable freedom onto dola na changia sija doi ore doi woke changio lengamu ataba ke wiki into iwonkera pay parent ate ana ingwiki ni first born mi parent adu kuna mitobulu kuna kulekera na kegol na di na amu ineweje oshi idarunyo kulie sia na dingbo sia tine mitoriori na ore shi ndo iwo na keishia oleng na nyaka kinkera nye na ore dia na freedom misha nisho ndo iwonkera freedom kera idwe no shi freedom na ishori enkera kahe meji enkera idwe ishori mikuna mera ninya itoreke on nalotu ajing campus ekora pate campus ashomo Karatina University etinyeri 2017-2021 ore da campus etwegerisho oleng diary hata kahe etudwa ajing ormutandao iger nyo eton atu ayolo ajo kaidim na aja ajing ormutandao eton apamata ina confidence amkera itadio shendo naji imposter syndrome yani midola na ira good enough midola na ira good enough alafu ira nkera yor Maasai na kitia hake na apa ke oro shir Maasai melanyo yani mengen Maasai do lengana nkero lorere nejo johini yo high school to boarding ya he neja jo johini nkera na ho meata na ina confidence jiro amati tana ger nalo nye ger na English ke Maasai na everyone akiswanglish yani mitoriori na English or Maasai na ho I feared mayu apana pick on out there amka yolo na jo hera cyberbullying na iure dio lungani amuti ninge do story no alafu nitoki ltungana habu noeka kanyo dia na ho nanga sapa ipumsikate campus kaja I lost focus na hore do te campus asita na hembe campus na be campus na I lose focus writing political science and public administration campus or in my 4th year of campus after I finished campus I'm waiting graduation I graduated in December 21 or October 21 I got Sekani. Sekani is my daughter. She's 2 years. So I got Sekani in October 2021. So I don't have to graduate. I graduated in December 2021. So nikamaliza graduate. Now I came back home for that entire year. Now mera entoki na sita. Yani ati yake engera ya hagira itobulu. Na keho na ina very heavy amu stress nyo yani kegolu seninye nanka isiai amu entoki oshahe na jungasa ka amoku na ho na jo hiyo kayon kanyo de matasa ama maidem sayar jinge siai because kada ngera kide kanya de matasa adamu ajore 2022 around July arorona he ati yonga tati ni wedi tukiota jua na igerisho na igeri yani story aite Facebook na igeri duo kuhusu embuluno tai nyo ambaye ne weji natabawa na igeri jo hata dreams kayo na ku philosopher in future amu hayu diavanas philosophy te campus nejo hidimpawa mincha henkera ye last philosophy amu ore philosophy na ilotu oltung'ani ajo meeta enkai nemeyo na ninye na ho inawasha mas political science na ho kaigero tine weji ajo I have dreams kayo nalotu ako philosopher nyo alafu na post ina story te Facebook na post aheri ne weji eji netumina story attraction my first post nelo viral kabisa
na encourage iltung'ana keetai duo loshi kutiti cyberbullies lakini ai encourage kumok nadol ajo matejo eton apa aidim aikuna aigerisho alafu neeku ninye naagira aitumia aitayu duo ena nauri nanoto tiang ena matejo duo enkiti depression amu keetai naa oshi ina kiti depression after campus you don't have a job nindipa campus neeku kigira aikilikuan kanyoo dii iasita yie tiang nyoo neeku exactly nemiata esiai neeku ina writing apa ina kigerore ninye aitumia aitayu stress alafu ore 2022 September naitoki enroll te Maasai Mara University nalo as masters public policy and administration ninye eton naasita osai public policy and administration thank you so I've continued writing I shifted hadi ana writing ai amu when I began na hagira pa I concentrate on myself yani my story edi wapana enkiti autobiography egerito nkutiti biography egerito ainei lakini ore after that naiteru keetai tadi oshi growth everywhere igira dia oltung'ani grow miaku di expert from the beginning ingas dia haiterunye nidoli ana ke perfect lakini tinibaya maybe after lapaitin okuni tinintoki ntoki apa ningero ntoki ajo ai hapa nilichoma pae so I started growing naiteru I shift writing ai metaa me nanu agira aiger kuhusu era duo Maasai as a whole ore aigerito kuhusu Maasai na has research neeku kalo naitoton matejo oltasat orkitoipi anaa a lot of work naitoton oseuri nakilikuan inkapa kaji apa ikununo maisha igira ntae abulu ama dii oshi peeji amu kaata tadi podcast na inewueji apa ing'ua ina duata yani aigero nena stories kulo tasati naitoki ajo ama badili naitoki aiger kuna stories kulo tasati kanyoo peemiro ninche paaton high record I record na podcast I have a podcast keji ake Ntitempuni Creations on Spotify aya neeku kaikilikuan ninche mbaa na kai concentrate oshiana ndung'e terashe ana kuna baa nadung'e kipurdati amu kajo naa dii aku emaasani neeku kaliki naaji mbaa na ama dii oshi peeji etagola na peari olashumpai kanyoo dii apa nataase peari olashumpai paa naisho ina story tina recorded podcast nalotu paste te Spotify naishare link najoki irmaasai etaa duo enining'o ening'ua apa enadung'e terashe paa ketii irmaasai kumok wamasai wako huko amu ore Spotify tenaishare ake link me lazima niata app itacheza hata the Chrome neeku ore akeyie paiche link tinin click it will just play me lazima piata app lazima pilaki app audio duoling I've noticed I don't have a YouTube live podcast although kata nena dreams and ambitions kahe I don't hagira I set up yola ajo miyuna ni ndokitin low quality na huta na podcast gira I set ni set a nice podcast na huna tonas nalo tu sia evolve natum lekai barnoti ojine yolo live na johi na iniore ninko ndaru ora mwato du ena sia ino ndaru nguranyo ngoru ntokitin naji nkapa ore nkapa na TBT neeku kaja apa nanu TBT edition na johi ninye tejo nkapa edition neeku ore nkapa edition adamu mbaa apa nataasate kira nkera neeku I remember ntokitin ana Ole Mankurnyi mulicheza hiyo kwenu Ole Mankurnyi ile game ya kuslide nejeji na tulikuwa tunacheza vitu kama hizo yani nalikimba hapa na tiu matejo sinkolitin li hapa na Ole Merewa mninye dia pala introduce ana no tesheng awejo nikijo 10 ashu nyo yani nena stories na huna yao sininche alafu naton amwate jotadi naji growth naton si aton aigerring stories e English creative pieces amu ninche naigeriro tembukwai ore mbukwai na aiteru aiger embuku matejo kati somewhere by the end of this year kigira launch if all goes well keji Tales of a Nomad Girl keji Through the Lens of a Nomad Girl yani kagira itodol iltung'ana vile nikununo maisha kupitia nkonyek enkerai ema neetai sasa enkai naji nkapa edition sasa inewueji te TBT spoke amu kagira naaji preserve kuna baa amu ore nadi nkera ang onkulie kera naponu nemetum nanyo ena culture amu ata disi yok etu tadi kinepu culture duo vilapa netiu neeku ore tenetu document kuna baa na ikilau alafu
naton ake naitoki sii atum enkai duata te maison oleng kuruna najo hiora amu atodua TikTok ino amu ashomo tadi TikTok as nkulie kutiti stories najo hiora amu atodua TikTok ino taas entoki naji performing storytelling neeku ilotu ai perform yani alimu stories or Maasai te podium duan matejo kuna oshi events matejo kuna na denga long nyo yani neeku ilotu alimu stories neeku ore enkatini ana matejo napa atini eng'oto mpiti na ilotu kai perform aitobiraki nilimu yani nim perform do na keya di karibu 10 minutes or 15 minutes na idol aje alimu enkatini do yani ni modify dolta ende marolimu na nano kaidim tadoi tolimusia nabo in 1 minute ore na atini naliki na neng'oto mpiti na iyiolo naa ajo ore tormaasai ore teneku duo kagira oltung'ani introduce enkatini na keja netii apa nijo ya neeku netii apa ntoyie nabaya matejo 10 nepuo kuna toyie atua entim ayau irng'anayio aya long'otonye ore pebaya kuna toyie enkutuk entim nejo matijing pii atua amu kiyiolo ewueji netii oshi nyoo irng'anayio sidai neeku ore peepuo kuna toyie atua entim nedol olchani sidai oitiilu nepuo aitayu nyoo kulo ng'anayio paa kejo kuna toyie botorok amu keeta apa entito nabo kiti ejo kuna botorok maikeno nkonyek mateen nkonyek ang pikintayu nyoo irng'anayio pikidol ajo keng'ae ade naitayu irng'anayio sidain ana keng'ae nemitayu so ninosu enkatini nainosu duo enkatini ai aitobiraki neeku nai perform yani kaata dia mpaka props mpaka instruments nikintaasa na hapa na ma creatives nikiyau kila kitu kila mtu ndani neeku ore ena atini agira nanu ainosu egira likai tung'ani ana maison ayau poetry enye kuhusu ena atini amu keeta enkatini nikitaasa ombaa ormanyara neeku ore ena atini eton atu ki-release kigira edit kitii duo nena nini neeku ore tena atini ombaa ormanyara na perform nanu agira I perform storytelling nelotu maison neas poetry enye ake tiatu ena performance eton tadi atua idip neas poetry enye kuhusu ake mbaa ormanyara nelotu sininye Olesito neas monologue nelotu sininye Wambas Oleman neas enkiti comedy skit enye tiatu ena story eton taa atua idip ena story nelotu sininye Ole Kiminta nerany kuhusu ormanyara tena story nelotu sininye Steya neas akina nerany kuhusu ormanyara tena story neeku ore ena story na heya karibu 20 to 25 minutes kigira hai perform yeah so kagira hai grow inewueji atabaikia sai wow and congratulations at least it stagnate thank you just growing and growing neeku tejo ore tenigerisho oltung'ani na kisaidia stress management ore oshi duo tormaasai eton atu kijing kuna baa depression mental health issues eton atu kingusia oleng neeku ore oshi kuna amu mikiata na yo counselors lang ore sininche ntoiwuo eton atu duo enyikaki yo neja aiko neja eji na unaweza open up neeku ore oshi duo oleng na ore writing itakusaidia I remove some of these thoughts peitayu ninye enkiti stress tenewueji amu tinimbung nembuku ninteru aiger amu interu tadi oshi ake oltung'ani aiger amu keeta stories kumok na ore vile naiterua nanu meneja apa ayieu naidip lakini flow ake yani imeflow tu kivyake ikajimaliza kivyake neeku ore oshi writing tinimbung enkalamu aikonchi ninteru duo aiger na ketiu ana igira you are pouring out igira buku stress pookin niata apik ena buku by the time unamaliza uko sawa thoughts zimeclear kanyijoki elelero madol ajo yata ntai entoki niasita netii iltung'anak lao tu anakaa unaweza waambia aje elelero kuhusu their dreams nduat enye maisha ore entoki naidim nanu atejo tinewueji ore dioshi peya iyiok school
yes ewaki yok pikipuo aisoma lakini kiwaki sine weji pilotu ai develop yourself entoki naji personal development neeku kishaa siye ning'or duo ajo kanyoo enkae naidim ataasa outside class ama naaji duo matejo tenalo amu ore oshi after campus me guarantee tadi ajo itum oltung'ani esiai sometimes you create for yourself jobs neeku yani ore teniaku duo creative oleng na some of these things utapata na they pay well amu ore tadi entoki oshi nabo niki encourage iltung'ana my mentor kuna abilities onkera na ntoiwuo tadi ajoki oleng my mentor kuna abilities onkera ormwalimuni loo sukuluni keasita oshi mentorship program keata enkiti creatives network tour nikipoito sukuluni ai identify talents pikidol vile nikisaidia kuna kera adumu na ore kishomo ole shapani Sunday enana tulusoyie ngole kishomo ole shapani nikipuo nikidol kuna kera duo ntokitin naasita keetai inkulie nagira aitayu poetry sidain naimaki imbaa ormaasai imbaa enkisuma entoki nai kinchirie diie keetai inkulie nagira airap yani keesita ntokitin na mikijo yiok duo kira society orkazi yani meina toki naji kiwanyo matejo entoiwoi pilas lakini ore kuna tokitin na very important amu ore dinye confidence yiolo ajo it's very beautiful tinidol entito ormaasai confident very beautiful attractive amu intoki ing'asia ajo ama doi how did you reach here kaji nkuna yie pitakuwa confident neeku ore tinikipuo kuna sukuluni niki-identify kuna talents na ikiyieu nikintubulu mikiyieu niking'ua tinewueji Wow, kanyijoki entito ormaasani naning'ita ajo labda ameambiwa vitu mingi like miindim like kemodar Maasai juu nikitu mayiolo ajo I don't know why some people say that because tenininye iltung'anak ng'eni naa yiok doi yiok inkera ormaasai kira ng'eni oleng naa ng'eni loo papa neeku kanyo naaji indim atiaki labda oltung'ani otijing'a ina mentality neeku naona hawezi ore dioshi olchani ota ng'anayio sidain naa ninye enang'akini nyoo isoito peetum kulo ng'anayio atadoutu neeku ore siiyie entito ormaasai kigirai anang'aki kuna pooki mee tenkaraki moda keeta entoki etodua ajo irang'en lakini keyieu ninche niki-pull down ira enkaji ormaasani peetumoki ninche ashom dukuya ama dioshi amu kejokini yiok kitii siadi kaa siadi dii kitii kirisio dii oloreren saai ama dii amu keji oshi eji kemodar Maasai yiolo yie ajo ore the first person to go to the USA oltung'ani ledukuya peelo America ormaasani keji Molonket Ole Sempele ore the first student kupata first class the University of Nairobi na Maasani ore the first student te Cambridge ore Cambridge netii UK ormaasani ama di ormaasani neeku ama kaidi itoki aaku paa ikitii siadi na lo najo natii enewueji mikitii siadi ore entoki najoki entito ormaasani bunga enkisuma amu ore enkisuma ijing tadi milangoni naigero do not enter yani authorized people only neeku ore ena milango mee kila mtu ajing lakini ore yeye tenkaraki na masomo niata it has authorized you kuingia nena milangoni ijing iweitin nitonto mesai na megira aing'ura background ina mtana background apa ing'urare na hata apa etung'uayioki iltung'anak kumok tiong'ata na hata mikitii yiok enewueji neeku mee background egirai aing'ura egirai aing'ura yie wenkisuma ino yie as an individual amu ore tadi enkisuma na itakusaidia kupata entoki naji confidence na ore confidence majo keeta entoki nainepu meeta ikincho taasa ntokitin naa measa kwa oltung'ani leme confident. Wow, thank you so much. Thank you. Tolimu your social media platforms mahali watu wanaweza kukupata. Ore te social media Facebook kaji Naini Kararei. Ore TikTok, Twitter na Entitempunit. Yeah. Wow. Actually Entitempunit. Na ore Spotify kaji Entitempunit Creations. Thank you so much. Thank you so much. Ashe oleng. Wow, olaing'urani le Mary Supeet show iradua Entitempunit aja nkaigeroni ombukui neentito ormaasai neesita masters in political science in public policy and administration. Yes.
Yani enkitukuja toltung'anak lang lema te lelero nagira aing'or tenewueji kayiolo ajo keeta entoki ninoto agira ayoki erishata sidai namayiana. Remember to subscribe to my YouTube channel. Watu wa Narok, unaona nimefika Narok leo, tuko huku Narok na nimefurahi sana. Agira ayoki erishata sidai namayiana kaji Mary Supeet eneleshao aka Nayeusi. Very Supeet Show, inspiring lives.